Asingoa. Kolore gorrilla, lehenengo txakra, ipurriko zulua eta genitalan artin. Lam... 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 Zazpi aldiz du. Bigarrena. Kolore naranja, zilborra inguru hortan. Haundi xamarrain eta hola asmatuko zu. Vam... 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 Hirugarren txakra, kolore horilla, ram izena. Eta kokapena, saietxan tarte hortan, arrasa. Ram... Ram...
Ram. 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 Laugarrena, bihotza timo glandulan parin, ilam du izena, eta hemen proposamena kolpetxo batzuk ematia timo glandulai, aldi berin. Hartu arnasa. Ilam. 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 Bosgarrena, kolore urdina, silam. Arnasa hartzeko. Silam. Silam.
Siam 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 Seigarrena, kolore violeta, hor, erdialdian. Xam. 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 Zazpigarrena, batzuntzat indigo koloria, urdin brillantio beste batzuntzat zuria. Bilatu. Om. Soinua. Om.
Om. Nola sentitzen zagoen? Ogartzen za zer den aldatu dena? Horrunta arreta gehiago jarri, horrunta gehiago konturatuko za.